Ngiyathokoza Dlozini. Kuningi engikufundile kakhulu ngokwamoya angithi. Kodwa akukho lokho engifuna ukushera nje, ngeke ngikushere nani ngane seDlozi. Nayibona leyo nto. So empilweni kwiDlozi kuyithunywa uhambo lakho nje kusiphiwo sakho kwimpilo yakho izinto zakho ezipersonal angithi. Kuye mhlawumbe indlela yakho ithi isahamba kuba nezinto ongazithandisisi. Yabona kube nezinto mhlawumbe onofisa ukuthi zihambe ngenye indlela angithi. Le ndlela ofisa ngayo or lo uthanda ngayo or sheshe angithi ngale ndlela ofisa ngayo. Nayibona uzithola sowuphikisana nohambo lakho angithi. Into wena ufuna uyenza ngakho indlela. So ngabonile-ke amadlozi nethunywa-ke ezeke ziyivumele leyo nto zikuyeke wenza ngendlela yakho ngithi. Ngoba yini ayikho indlela yakho, yonke engiyifundile leyo. Ayikaze ibe khona indlela yakho. Yabo leyo nto imoya ingakuyeka leyo nto uyenze ngale ndlela ofisa ngayo othanda ngayo, kodwa akuyona indlela yakho ngoba ikuyekile imoya angithi. Abanye amadlozi akayivumi-ke leyo nto ngisho suke ikuyekile suke kungayona indlela yakho nayibona. Wena suke wenza lokho ongakuthandi angithi, kodwa inkinga angithi suke ungakuboni wena ngoba ukwenza ngendlela wena ofisa ngayo, kodwa ekugcineni onayo wena indlela imoya yakho angithi. So sefika ukuthi okay, noma ungayenza ngendlela othanda ngayo, kodwa yona imoya yakho lento yona esuke ifutha ayilungi iyalunga angithi. Wena sosanendlela yakho-ke le owenze ngayo esezobe uyi-backfire kahle kahle ayikho indlela osuke wenze ngayo. So kuyimoya esuke ikuvumelile ngoba yona esuke ifuna iyenzeka kwi-background ukuthi uyenza ngale ndlela obona ngathi iyona oyithandayo or ngale ndlela abakhombe ngayo. Kuyinto eyi-one le, wabona egcina bazosizakala angithi. Indaba ezolunga ezakho ngeke zilunge ngoba uhambe ngendlela yakho efiswa wena. Ngiyabonga kakhulu.